Assalamu alaikum, Bereketova kanalının көрүүчүлөрү. Bizde бұл жаңа канал, YouTube'dan аркандай шарттары боюнча biz бардык нерсени өзүбүздүн белгилүү болгон Кодам жай медиа YouTube каналга жүктөгөнгө уруксат болбой калды. Ошондуктан сиздерге атайын жолун тауып, бул каналда сиздер сураган нерсенин баарын тартып, көргөзүп, чыгарып беребиз. Bağlarını айтып беребиз мына. Көбүнчө орозо айында сатып алып жейбиз биз. Ассаламу алейкум. Бул бадырыңдын уругу экен мына? Ашкабак экен. Канчадан килограммы? 500 я жазып коет. Ушунчалык кымбатпы? Өрүктөрчү? Курмай өрүктөр. 150 сомдон экен, жер жаңакчы. 150 сомдон экен. Рахмат. Мына. Кальмён базарындагы өрүк базар. Өрүктөргө ham сен алып коюп койбопсуз, ака? Жакшы болот эле. Канча экен мына көчтү өрүк? Урмат көрүүчүлөр, мына өрүк абрикос деп коет, а? Былтыркы өрүктөр да булар. 150 сомдон экен. Кантек өрүктөр бар экен бул жакта. Канча кантек өрүк? 200 сом, жаңак? 100 сом. Жаңак 100 сом экен. Рахмат, кантек өрүктөр 2 сом экен. О, сисек болобу? Экөөнү алайын, а? Рахмат. Бұл жағынан әме алмақақтары көріңіздер. Салмастары. Алмақақ қаншадан екен? Қайсы? Бұл 10 сом. Негіз алмақақ килограмм қаншадан болды? Оны 50-тен алды. 50-тен? Таза екен мұна. Алмақақтар 50 сомнан екен. Рахмат. Базарды аралап біз. Базарды әме қылып жүрөбүз. Баргек көрүктөрдү билебиз азыр. Ассаламу алейкум. Канчадан экен баргек көрүктөр ака? 150ке чыкты булар. Нең тазасы мына? Абрикоздун баргеги да бул? Жолчу өрүктүн баргеги экен мына. Жолчу өрүктөрдө как болот экен да? 150 сом экен килограмм. Кийинкилерчи булар? Алар 35 болду. 35 сомдон экен. Рахмат. Аллах береке берсин. Өзі біздің каналдың өзінің аталышы дағы Береке канал деп аталды. Дайым ар бір содагер бардық ішінің іштеріне береке берсін деп. Ассаламу алейкум. Қанша екен бұл таза баргек өрік? 150. Айтылыш басы 150 сом. Бұл қайсыл өрік сорты? Жолчу. Жолчу өрік екен бұл. 150 сомнан екен. Рахмат. Содаңыздарға береке берсін. Аллах. Алмақақтар қаншадан екен? Қанша алмақақ басы? Бұл жағында дағы қара өрік. Менің қақ екен, алмақақ екен. Алмақақтар қаншадан екен? Алмақақ 35 сом. Килограмм 35 сом. Бұл түркі жылы сақтап қойғандар мұны алып шығып. Компотқа жөнөтүшөт. 35 сомдон экен алмакак. Ассаламу алейкум. Өрүктөр канчадан ака? Береке ТВ каналы. Өрүктөр 15 сом, 20 сом, 50 сомго чейин. Ушулар канчадан мына окшош? Кара көчтүү өрүктөр. 50 сомдон тон. Так. Урматтуу көрүүчүлөр, эң негизги эле пайдалуу өрүк деп ушуну айтат. Мына эч кандай химикат аралашкан эмес, көрүнүшүнө маани бербеңиздер, зато бул өтө пайдалуу болот. Компот кылып ичсеңиздер. Турабы экен? Остип көрсөк болобу? Жеп көр, а? Рахмат. Мына 3 өрүк болду. 70тен бербедиң? 4-үнчү компот бу. Мына тазасы мына 70 сом. Тазасы экен мына кей мына. Мына мага 4 үчтүк берди. 2 үчтүк бул жактан, 2 үчтүк бул жерден. Таза өрүк 70 сомдон экен килограмм. Рахмат, Аллах береке берсин садаңызга. Аллах. Береке берсин. Мен төз басамдаган урматтуу көрүүчүлөр, буюрса азырынча бизде жай айы өрүктөрдүн сезону анча баштала элек. Ошондуктан бир аз бул жактар бош. Бул жерде бизде эмнелер сатылып жатат экен? Дагы көрөбүз. Баргек өрүк экен. Бул менин кагы мына шабдалыбы? Жок, тукум өрүк. Тукум өрүкпү? Неме, как болбой турган анча? Канча бул килограмм? Билбедим. Bilbeysiz mi? Yok. Siz bir satıyorsunuz? Yok, yeni geldik de sıraladık. Sırayla. Sodanıza bereket versin.
Assalomu alaykum. Shiponiy qancha aka? Kilogrammi? 50 so'm. Shunchalik qimmat ekan-da. Shiponyikni da hurmat ko'rishib, ko'chatni so'z siz egib qarangizlar. Bunaqay, bundan da yaxshi savdo qilasizlar. O'riklarchi? 50 so'm. 50 so'm. Yaxshi, rahmat. Savdongizlarga bereke bersin. Bunaqay, Xalmiyonda Örük Bazar shuni bilan bizning chiqarilish sonuna kelib ketdi. Bizni kanalga qatnashganini unutmangizlar.